Iyayikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu. Amen. Ngingumfundisi uGumede ezweni laseNkandla. Amen. Bakhonzi abayingcwele ndaba kaBhombela sizwile noma singambonanga. Sibabonile abantu abadala, sabezwa abantu abadala bekhuluma ngayo. Ithintwe umkhokheli okhuluma ebusuku la othe ungasemthwalume endaweni yakwaQoloqolo. Ihlaba isikhumbuzo singena. Ngase ngikhumbula indaba engake ngayizwa ikhulunywa ubaba umvangeli umdluli waseMaqadini. Owambona ubaba mkhulu. Ubaba umdluli ke uthi ubaba mkhulu watholwa uma wakhe emsizini ekseni kade yokha amanzi. Wabona umuntu evuka phansi kwesihlahla, wayesebeka phansi amanzi wayewathwele sondela kuyembingelela. Umuntu kaNkulunkulu uvuka lapha yini na? Uthi ke uBhombela kule nkosikazi yakwaMdluli, impela mntanami bengilale kulesi sihlahla. Uyaphi umuntu kaNkulunkulu na? Uthi ngihambe ngishumayela ivangeli kaNkulunkulu. Wayekholwa ke le nkosikazi ibe ama-American body kube kanye noMdluli. Uthi ke le nkosikazi yathola amanzi yafika ekhaya yawabeka yayisitshela umyeni wayo, baba ngibona umuntu lapha phansi kwesihlahla. Wayesethi uMdluli hambe umlanda. Angiyeke leyo ngoba ngiqonde khona ukukhuluma ngayo. Kodwa ngiqonda ukukhuluma ngendaba yakwaQoloqolo engayizwa ikhulunywa yile ndoda yakwaMdluli. Ithi ngelinye isabatha ubaba wayesemthwalume endaweni yakwaQoloqolo ephethe inkonzo khona ubaba mkhulu. Uthi ke batabami njengoba ngilapha ngiguqe lapha ngiphethe inkonzo nje naseSwazini banami ngiphethe inkonzo futhi khona. Uthi basebebukana labantu bathi inceke yenkosi ithi angayiphatha kanjani inkonzo endaweni embili ngosuku olodwa. Uthi ke wayesethi batabami kuze nibone lokho engikhuluma ngakho ukuthi khona ngizothumela uJabulani wakwaZulu ahamba eSwazini ayolanda indaba kaNkulunkulu khona. uJabulani Zulu bayamazi abadala ubeshaya insimbi lapha ePhakameni.
uthi ke ngizothumela yena uthi ke lo Zulu nceke yenkosi angikwazi eSwazini uthi ungesabi mntanami uyofika sebekulindile abakuhlangabezeleyo ngizobakhipha uthi kuyogibela isitimela uyothuma wehle esitimeleni uyofica amakhosikazi amathathu ayobephethe amahlamvu esundu ayobekhishwe yimi ukuhlangabeza wena uyoqonda kuwo nje ngobona amakhosikazi aphethe amahlamvu esundu uye kuwona uthi ke lempela isihamba le ndoda yakwaZulu isigibela kongendoda ngaleso sikhathi phela ngoba ngimbonile nami esegugile kusho ukuthi wayesemusha wahamba ngempela uZulu wagibela wafika ehle eSwazini wathi ehla nje eSwazini wabona amakhosikazi amathathu ephethe amahlamvu esundu wayeseqonda kuwo nalamakhosikazi le ndoda ayilindile atsheliwe ngayo aseyihlangabeza le ndoda hawu baba ngabe uyini othunywe inceke yenkosi ukuthi uze lapha eSwazini na uthi ke lo impela nithunywe inkosi ukuba inceke wini ukungihlangabeze na bathi ke lapha impela awubishili inceke yenkosi ukuthi ngiyobona ngabaphethe amahlamvu esundu nina beniphi nenkosi inthuma lapha bathi ke laba besinazo ngesabatha yayiphethe inkonzo yasitshela futhi ukuthi yobiphethe inkonzo lapha iphethe inkonzo futhi emthwalweni uthi yathi ukuze nibone abantu abami ukuthi ngisho kuyikho kuyofika umuntu ozosuka kwaZulu yobeze lapha obethunywe yimi nina niyohamba nomhlangabeza niphatha amahlamvu esundu indaba kaBhombela leyo bantwana benkosi lo esihlangene ngaye la ngelinye ilanga inkosi inyanga yeZulu yake yakhuluma ngobaba wayo lo uBhombela ithi kwake kwafika indoda baba yafika yanikela yathi baba ngizocela uthando uthi uBhombela kule ndoda uthando lwani mntanami cela uthando lokuthanda wena baba uthi uBhombela umntanami ucela into elula kangaka ukuthanda mina mntanami kuyikulula ngendlela esimanga yaditheka nje le ndoda ithi ke inyanga yeZulu wayesethu baba kule ndoda yabona mntanami ofuna ukuthanda mina thanda bonke laba bantu uyabathanda bonke laba bantu unceke yenkosi ubala lolo uyabathanda mina bonke laba bantu uthi ke wayesethu baba uyabona ke mntanami suka lapho uhambe uyomehlanganweni yendlela la bantu bonke bezodlula khona oqhamuka umbingelele ukhombisa uthando ukuthi uyamthanda uma usuqedile ubuze kimi uthi isihamba le ndoda ihamba ihleke ithi hawu ubaba ukhuluma into encane kangaka ukuthanda labantu ubala la labantu ngiyabathanda mina uthi nangaphela yafika le ndoda ehlanganweni yendlela yababona abantu lokho beza ngamunye ihlanganisa izandla ihlikihle ithawu sawubona mntaka enhliziyo ibisihleka uthadlule uqhamuko hawu mntaka enhliziyo sawubona mntaka enhliziyo uthi ibisihleka le ndoda uthi yathi mayibona lapha kwaqhamuka umuntu engakhulumisani naye yathi hawu uma kufanele ngithande nalona angamana hlale neZulu la ngoba ke lo ngeke ngimbingelele ngempela imbingelela yathi mayibuyela uBhombela yathi eqhamuka yathi umntanami ukwehlula ukuthanda uShembe engakasho wathi umntanami ukwehlula ukuthanda uShembe ngoba ubonisa isitha sakho wakhona umuntu ongamkhulumisana ngoba uyisitha sakho wathi ke ukuthanda uShembe ukungabi naso isitha ukubathanda bonke abantu nesitha sakho sithande mntanami Nkosi kusisi izwayo amen